روزای نقد استفاده کنی گفتیم همش بچهای آیفون بگیم دا آیفون 16 Pro Max و 16 Pro. салом дӯстон, имрӯза абзор дар бораи телефононе. имрӯза видео дар бораи нархномаи телефонҳо мешавад ки нархномаро ҳамаша ба шумо гам мезанам. Дар магазини Realfon нархномаи телефонҳо аз 4990 рубл сар мешавад. рафтем дохили магазини Realfon шавем. дар дохили магазини Realfon аз тарафи рост моро авиакассаи Real Avia пешбарӣ мекунад ки агар ба шумо билетҳо дар кор бошад метавонед ки дар рақамҳои боликунандаги занг занед ва билет харидорӣ кунед. билетҳо ҳамаи самтҳо ҳастанд. кадом страна як шумо дар корай метавонед ки билет харидорӣ кунед. билета электронӣ ба шумо равон мекунанд. ҳама хеле ака 100% гам нест ака. рӯзои нағд истифода кунед гуфтим ҳамаша. метавонед ки муроҷиат кардан. خب میگذاریم به نرخنامه تلفن ها. رفتیم میگذاریم به نرخنامه سامسونگ ها سر میکنیم. سامسونگ A16 تلفنی که پاپولار شده. نرخ تلفن 428 گش 12990 روبل. تلفن سامسونگ گالاکسی A25. این تلفن همه وقتا میدونن که چه خیلی خرید داره. نرخ تلفن 856 22990 روبل. و تلفن سامسونگ گالاکسی A36 که تلفن در سال 2025 اومده و خیلی پاپولار شده. درون آبدا کار میکنه. نرخ تلفن 628 گش 24490 روبل. A36 828 گش 26490 روبل. سامسونگ گالاکسی A55 تلفن корпус روحانی داخل آبدا کار میکنه. 50 مگاپیکسل камера дора. нархи телефон 12 гаш 32990 рубл. Если что, 828 гаш и телефона мешава 27490 рубл. Телефон Samsung Galaxy A56 ки процессори телефон 100X нест, а телефон A55 баландтарай. И телефон корпус оҳани пушти шиша дуруни обда бемалол кор мекунад. экранаш 120 Гц супер амулет. И телефон кор мекунад. батарейкаш 5000 мАч. нархи телефон 856 33490 рубл. метавонед ки ба нархи 33000 ровна то охири моҳи апрел харидорӣ кунед. 828 гаш боша 3490 рубл. Xiaomi 12 мабодо агар шумо дар телефони хемаи дасти дар кор шуда боша. Xiaomi 12 экран изобмути гаштагӣ ва и телефон 856 28990 рубл. мегзарем ба моделҳои Redmi. Redmi Note 14 Pro Plus. این تلفن رنگ سامسونگ های A56 درون آب دا کار میکنه. اکران 120 Hz AMOLED کار میکنه. تلفن نرخ تلفن 29990 روبل. پایمتی 8 با 256 گیگاش. و تلفن Redmi Note 14. تلفن بودجه نی در بین مدل های Redmi میره که این تلفن نه ارزانی نه قیمت. تلفن اکران 120 Hz کار میکنه. 5500 مAh باتری داره و سویت سیاه کبود سبز همه سویتش میشود. نرخ تلفن 8 با 158 گیگاش 16490 روبل و 6 با 128 گیگاش باشه 14490 روبل. تلفن پوکو S75. تلفنی که با Redmi 14 C ماننده. نرخ تلفن 9000 روبل. با همین نرخ میتونید که خریداری کنید. تلفن پوکو X7 Pro. تلفن پاپولار نه. تلفن نو برای ایگراوی، برای نویگاتور، برای تاکسی، برای همه چی کاروچی. تلفن در درون آب کار میکنه. 5110 مAh باتری داره. نرخ تلفن 28990 روبل. تلفن پوکو X7. تلفن پوکو X7 تلفن بودجه نی. процессориш игравой дар байни моделҳои Poco. این تلفن رنگی Redmi Note 14 Pro бровардагиан. нархи телефон 21990 рубл. Если что, телефон eSIM поддерживать мекунад. метавонед ки харидорӣ кунед. телефони Poco S61. телефони арзонак. телефон экран 120 Гц кор мекунад. 13 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. нархи телефон 64 гигаш 5990 рубл. телефони Redmi A5. мана бинед телефона чӣ хел дизайн дора. این تلفن هم خوبش میدن. در چیای باتریکش هم بلنده، هم ارزانه، هم جزء تاکس تایپ سی. هم این تلفن اکرانش 120 Hz کار میکنه. تلفن را دیگه یگان جای تعریفش نذارین. کامپلیت هست. همه چیز داره. نرخ تلفن 6990 روبل. قیمتی 64 گیگاش. تلفن Redmi A3 هم باشه 128 گیگاش میشه. A5 نرخش 7500 روبل. و تلفن Redmi A3 با مانند امی پوکو S61 است. نرخ تلفن 4990 روبل. میگذاریم با استول دیگری. تلفن Infinix Note Chill Pro.
телефоне ки 1000 экранаш гаштагиай ва и телефон 23 заряд кафтодвата дора. нархи телефон 21490 рубл 8 ба 150 гигаш. Ва телефони наве ки недавно омад ба магазини Realfon, телефони Tecno Camon Chill Pro. об да кор мекунад. Дар панели телефония кнопка барои суратгирак барои галасаҳои помощник дорад. телефон экрани 620 Гц AMOLED телефона кор мекунад. дар дохили об ҳеч намешавад. дар ин комплект шуда ҳама чиз дорад. нархи телефон 21990 рубл. ҳамин телефона прош бо бепрош аст. Camon Chill. ин телефон экранаш изомети гаштагӣ нест, экранаш плоския, аи боша изомети экранаш гаштагӣ. нархи Camon Chill боша 17990 рубл. телефони Infinix Hot 50i. телефони буҷаи дар байни моделҳои Infinix. ин телефон нархаш 8990 рубл. қимати 4 ба 150 гаш ҳамин телефона 11000 рубл. метавонед ки харидорӣ кунед. телефони Tecno Spark C Pro 13990 рубл. телефони Tecno Spark C 12490 рубл. телефони Tecno Neo 6 айҷати батарейка и вообще бомбай 2 рӯз заряд свободен мебаратона. батарейкаш 7000 мАч, нархаш 14990 рубл. телефони буҷаи дар байни моделҳои Tecno Go 1 ранги телефонҳои iPhone 17, iPhone 14 мешавад телефон. нархи телефон 8500 рубл ва 7500 рубл қимати 64. ва иҷаваста телефонҳои M-Horse 15 Pro Max. боз ман дар бораи телефонҳо гам мезанам ки телефонҳо чӣ хел дизайн доранд, чӣ хел кор мекунанд. дар оҷа полностью светошаш мода нишон метавам. дар иҷа бошад телефони Oppo Reno 12 поколенияи Oppo. ин телефон 21500 рубл. телефони Honor X8C. ин телефон 19500 рубл. телефони Honor X9C. телефоне ки дар ин об дар кор мекунад, нахед ба партоиш агар намешкана, ин телефон нархаш 27000 рубл. X9C Smart 19500 рубл. телефони Itel A70. телефони популярный. телефон нархаш 9000 рубл дар магазини Realfon. ин телефон гарени баргузаштагӣ. метавонед ки ҳамин телефонҳоро ай магазини Realfon дастрас кунед ва дар иҷа боша телефонҳои хеле бачаҳои iPhone бигирем да iPhone 16 Pro Max ва 16 Pro. телефони iPhone 16 Pro Max дар монандай номаш M-Horse 16 Pro Max. экрани телефон хай бигирем 90 Гц кор мекунад, ҷо зарядтакш Type-C 5000 мАч батарейка. полностью iPhone дар монандай не ки дурунаш полни Android мешавад. нархи телефон 8500 рубл ва 16 Pro боша нархаш 6500 рубл қимати 64. ҳамин кнопкаш ранги кнопкаи ҳамун 16 Pro оригинал кор мекунад, яъне сразу ҷои камераш медрояд. ин буд нархномаи магазини Realfon рӯзи якшанбе 26 апрел. ин нархҳо мумкин арзон шаванд ё қимат шаванд. лучи дар телеграм канали Realfon Москва дар омада пайгирӣ кунед. дар иҷа ай ҳамаи аксиё, ай ҳамаи мисол нархҳо иваз шиданаш, боло поён рафтанаш метавонед ки бохабар бошед. рақамҳо дар болои экран метавонед ки занг занед. доставка ба ҳама самтҳои Тоҷикистон ва Россия дорем.